Mi na teritoriji opštine Zemun trenutno imamo 1140 osmaka. Pored toga što im svake godine organizujemo besplatnu pripremu nastave za malu maturu, danas smo napravili ovaj sajam srednjih škola. Znači, doveli smo srednje škole sa teritorije opštine Zemun da se predstave našim osmacima, kako bi oni na što bolji i kvalitetniji način mogli da se odluče u kojoj struci bi želeli da se bave u svom narednom periodu života. Koliko je to važno? Pa mi smatramo da je važno jer to je nešto što će ih sutra voditi kroz život. Meni je jako drago što se ogroman broj, to je sve srednje škole su se odazvale i mnogo deca se već okupilo, iako zvanično tek treba da počne kroz koji minut. Je li ovo prvi put da se organizuje? Ove godine prvi put, sledeće godine planiramo da uključimo i privatne škole, tako da mislimo da će to dobiti neki niz godina u budućnosti i da će to biti jedan kvalitetan projekat.